Evo ljudi, danas s vama Valentin Rea Channel, danas ćemo igrati nekakvu igricu koja se zove The Twins. Idemo početi igrati. Evo ga, igrica jedna. Nova igrica, ne znam kad je izašla, no igrah 500.000, malo, nije puno. Evo moj ga, čekaj samo da se malo namjestim. Da moram ovako se sjetati, ja mislim legnem, evo ga, ajmo di sad moram, evo ga, easy. Ok, di sad trebam. Ok, aha, ovdje je strelica. Ok, your mission. Nekakve stvari moram pronaći, ok, to su nekakvi kao elfovi, što god to bilo. To su kao pa nekakvi kao patuljci, elfovi ili tamo zločesti nekakvi. Ok. Evo ga samo ljudi. Ok. Gdje sam, evo uopće ne razumijem. Ok, dobra je grafika. Ja sam u nekoj sobici, točno ne znam kojoj sobici. Znate, ok, čučnuti, gledaj. Opa, opa. A, dobro, bludira, luda, ok, samo vam izaći iz ove sobice. Gledaj ovo, sam... Kako da to uzmem, ne razumijem. Kako da to uzmem, aha, kao obično, kao u greni. Evo gac, idi dalje. Ono ovo ne snećem ili... Čekaj. Što je unutra? Cool, ja sam bio na krovu. Ok. Ujoj. To je njihova kuća. Ljubimca, gledajte kako je strašno. Auć. Da to boli valjda. Moram paziti da mi ne nađu ti zločesti. Dvojice zločesti. Što radiš? Nemo, molim te. Jeste vidjeli kako sam se uplašio? Nisam ih ni čuo, sam stišao zvuk. Što da bolje mene čujete, ali ono se na koncentrirati više na koji sam zato. Pusti me, glupi. Što je ovo? Fuj, kako to se moram dirati. Idu. Sad samo ne vidim. Kada ničего ne proću ispred evo. Okej. Ljudi, užasno me strah. Sad bi se ukakio. Ne bio, ja se bojim. Sobica gdje ubijaju. Evo nam to nešto to. Bum, bum. Tako uništio. Tu posađuju ruke i zapet. Evo Antone, ja snimam The Twins, jako strašno. Evo! The Twins. Ulovio mi jedan, još jedan. The Twins! Joj, elektrizirao me. Ne znam koliko imam života ovdje ili dana, što god ovdje imam. The Twins, da, The Twins, da, ajde. Erka, moguće čudak. Znam. Strašno se prvi put u... Da, snimam za YouTube. Valentino. Možda niste čuli mog brata, ne znam točno. Evo ga, križ nisam vidio, prosti ljudi. Evo ga.
Znam. Strašno. Imaš misije, 3 nekakve stvari, znači oni su ukrali. Zločinci koji imaju jedan mi kao s čekićem, drugi mi... Ti si me sad u zatvoru opet. Još jedan zatvor. Kako da tu se 2 put izaćemo, ovo je još manje. Snite ovdje kao zvono nekakvo. Daj Antone, molim te. Da, developer. Kako se... Da, ali sad ništa ne vidim ovdje. Kako ću ne govori? Gdje sad da ključim se? Ne vidim tu ništa, tu je mračno. Neću raditi, okej. Kako da se to... Fuj, stu govna. Fuj, prostite za riječ. Ljudi. Mogu tamo dolje otići ili ne? Samo zid. Fuj, tu je voda prljava, fuj, kako... Tu će neke svinje su oni debele. Polako ljudi, pošto sam tiho govor, možda me niste čuli. Treba da možda vam baš i ne čujete puno. Alo? Ti snimaš isto? Okej. Obacim me isto kanala, ću vam poslije reći kako se zove. Kako da bacim ključ. Alo, gdje ste vi svi? Zatvoriti ljudi. Kad ljudi... Ovo baš nije kao puno grani, možda jest. Ali to je nekakve misije treba naći, ovdje znate već, to sam već rekao 100 puta. Dođite svinje. Nemoj otvoriti, molim te. I kašljaju, nisam je... Tu još uvijek. Kako je strašan. Strašan, isto je kakav veliki. Ono ti nemoj. Makar se gleda, fuj! Fuj! Makar se stari dida. Pa će ovo dođe kako je creepy. Baš je creepy nekako ovdje od greni. Ne. Jedan nekakav selekcija. Ni zašto stoji, ajde brže otići. Svinja, i to, možda to je svinja. I te slijedi. Što ne stoji, nije fair, ajde i više. Što je to? On stoji, samo maj stoji. Fuj, makni se. Napokon se maknu. Pausa. Upane. Sve kao zatvor. Vidio me neko. Vidio. Oh! Ne, molim te svinjo. Au, udari me svinja u stupenice. Nemoj, udavit će te. To je zadnji dan, koliko oči ima tu, što treba? Više ne razumijem. Tu ima danove ili opet sam negdje, opet sam u zatvoru. Ajme, meni, fuj šolja ovdje, fuj šolja smrdi. Creepy je malo, u drugi zatvor. Ovdje možeš otvoriti, ne možeš, zatvorene. Ono prođete stvarno, ne znam di su, negdje tamo dole u podrumu, gdje god bili, ja sam vidio thriller. I nisam vidio njihova lica, ali sad u igrici jesam. Čudim se, mislim to baba i dida. Znam, čuo sam, no slabo. Čišam zvuk. Evo tu boca. Oj, opet me je našao neki. Ovo je bršaviji, a ima drugi debeli. Stalno me nađu negdje, joj. Mislim, oni slabo isto, kao Dida i Granny, tamo chapter 2. Evo opet. Gledajte, evo ga.
Che reklama. Upraši ga nekakva silenderina. Gledajte. Gasit ćemo, čekajte malo. Ajmo kad sam. Okej. Ajmo zadnji put još igrati i onda gotovi smo. Ne znam ima li to kraj više. Ne znam, stalno mi zato stavljaju. Joj, im se zna nekad igricu u realnosti. Evo ga, nekako, ne znam, u realnosti kao, evo ga, kao na primjer vani, kao bi ja se igrao s nekima tamo i mislim ga kao stari djed. Malo glupo, da. Mislim, nije glupo, dobra igrica bila. Pala slika. Zapeo sam. Fuj, kako je debeli! Lijepi si, nemoj molim te udariti. Auć, opet me udario. Ok, ništa ljudi, ako vam se svidio, vi stavite like i subscribe-te se molim vas na moj kanal i vidimo se opet, čao.